nazo umuntu uzeplanti wezimnyama ngamadolo ngoba ekucela amasoko ufule nguphuza umba wepartner kodwa manje ngisaphuza uginqiginqi khona emalayinini kodwa amanye madoda ahlala qotshema phezu kwezibazi amanye amadoda angazingeni oqotha amanini kwezelo shaya inkomo kwaphephesela indebe endodeni ukungenamoya uthini usobancane ngeke ngilinde umuntu angasabuyi hlezi uhleli kamnandi lekhona ngeke ngilinde umuntu angasafoni hlezi uphila kamnandi lekhona ngeke ngilinde umuntu angasabuyi mhlawumbe uphila kamnandi lekhona uma ngabuyi ngoDisemba seyangithola ngingekho lekhaya uma ngabuyi ngoKhisimusi uyongithola ngihambile lekhaya usayothola ngokile ngenyanga mina ngingekho lekhaya usayothola ngesango livaliwe mina ngingekho lekhaya maye ngabuyi ngoDisemba seyongithola ngingekho lekhaya khuluma naso madoda usobancane umnikazi walezi wacabanga ukuthi ngeze bophezulu eplamtuka zinyama ngamadolo ngoba iguqile amasoko zokuphanda mntomo basala bephuza amaneka zihleli iguqile zinduDisemba ukuthi kazofika nini amasoka zogitshimanani ijongo silama abalingi bathi ngu-aphiwe kodwa mina ngithi mphephezelisi wendebe endodeni kungenamo hawu ngayihlaba ngaze ngakhumbula insingizi yami hayi wensingizi yami ebovu madoda esilezi kumnyama ngokujwayelekile kanti ngiphinde ngimkhumbule umazakhelo kwakhe asiye kude lapho esiphuma khona mfana kithi lashoni la